Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Hakajing yalang habdeng ki he nong yalam bar ki blai peji kari Bhoi college kabalalong hakasngi to deng jong katayo ha Alpha English Higher Secondary School hanong po hakabaki te ki he bar ki bodan haka governing body jong kari Bhoi college kile kranchai baka Northern Bhoi college kabla thumu ban bo hi haka thain Umden ndrai mata katiga college kan sa urlong no par bakan sa tre kam no ubnai ban wan ya katiga jing yalang lalam khmadu Dr. Didi Lepang president ka governing body haringkat ke jing don lang uba meral bonds MLE kanong po chairman ka sub governing body ka Bhoi college ka kong WK bla secretary ka governing body ka Bhoi college lambat ki wede ki rirong ba ki badan ha ka governing body let seling ba ka te jing pin bana de ki nong lam ka governing body jong ka Bhoi college ba on play no e ka te ka Northern Bhoi college kan sa long shisha ka jing kmen ka ba kraw ki paj ba ki badan ha ka than Umden namar ki samla puli kan sa yo ban petangi ki jing puli ba khamshlor hakatiga college ke bansa trekam no asya Pau gini semua komen ke bas sikat deh banjo train kat bat doktor di lapang nadu kisnem di bang miswa di bang ni train lembah di deh ke sports di deh imlang kesalang di bentar bat tam di deh banten yo keding nang keding start ngasnu komen ngasnu serong gila deh bang along nongbu jung i nong persian jung i bat ngayo mesin sibun tekane ka jing pli ya kane ka Bhoi Northern college hangte ha Umden kalong siya ka jing mentoy ka pakraw but dalade hi ngilale angkat bat Mrs. Bla W Bla principal jong ka Alpha School ngi ya ka jing amnud jong Hebrew jong yang tu banyo sibun ka jing nang ka jing start ban rikendong ya ka bat ngisung pu syai ba kikmi kikpa ki amlut man penang start bagi jong ki khun bar ki khun ro bangi kendu ki snukmen te ka jing bat sembai jong Dr. Didi Lapang yang sembai jong gading nang jing start Umden kabala kersian ro daw MLA jong ni ba meral bon sim kanlong jing mentoy ka krau bat kanlong ka pensniat jong katong Bhoi menang la sei ya ki banang ka start ng gadong ka jong ni nakalang imam ay giding kerku kerdo betul beli nang kerku kerhai ya kena ke college kulis bentar man pengurlong ya giding angnut giding posniu gidong di Sir Dr. Didi Lepang di ya giding lanang pengurlong ya giding tu dua bah pentiu ya ka pule putih ada ni gadong ka than tam sin Umden boleh sebut ya isa kumju ro ni ai giding pule ka bakarpang ya ka management jong dari Bhoi college sang nongpo di principal secretary bagi cuy di fat di don lang ada po nakaliang ka jong ni penpau di sungu but ni next camp bagani ke ding Sdang ya ka Northern Bhoi college Umden ka bagi extension jong ka Bhoi college nongpo kan long bejing kerku na ka benta ki food samla ki ba wa ban persu ya ka degree hadiring pulih yang dia berkata. But ni ngokomen banten pernah, banda kejing yalam kejong is Dr. Didi Lepang dari Bhoi College, ka managing committee jong nong Club Higher Secondary School, hakaba kani ka academic session mentak snem, haban la ban Sdang no ya kani ka college, haka art street, but bangit scam bagani kejing Sdang kan long kejing mentoy na ka banta kini pa kum samla ka bantong ka. But ni kit bok riang tu na kabanta jong baro ikhot di bala don kabanta bantun urlong ya kam pada kejuk ko po ni tibok riang ya ikhot jong ka managing committee jong nong Club Higher Secondary School jong nong Club Secondary School baro di bayiran banta i principal jong ka school hangki di ba IT le de bantersan ba kan ni kam ka di urlong puloi kat bala jadi mar kata na kaliang nong ikmat jong ni ka dong ka thai jong na kulit terpang pensin ya ka Bhoi college but haga ju ko nam ta kene jing plino menda ka snem ya kene ka Northern Bhoi college ka malong ka jing mentoy na ka benta pa ba na song senong dong kene ka dong ka han ju ya ka sni ban inaugurate ya kene ro nilai pengrade is Dr. Didi Lepang in Pli ya ka yung mau nongrim jong ni college ha ka ba malung mala hau penai September la ni ha no ko por sorkar kala sya ha ka ba la ban Sdang ya academic session ni sala ban penurlong yang ini di Bhoi college
nala seng hang ne ha nong po duduk san kat praspa kat knai pa prasu tau ayat butli snam bat persang man airu ke ji thu juga kalong ban pen he ya kan ne bat pen yaru ya ki jaka ko dan je nak college la I'm same la not nyang wa mi ke Eastern Boy College ta pon bom ko ya ya plen tu ki ja ki snam la don ki dawa go jur bagane ka River College kan nang ya su ya ki ja jong ka bat poi Umden te hakini ki jing slok bo bun snam yo ki jing slok i tre bat kum yo ba meral bon na du shwa ban long amene la don ka ki slok bat hadin ban long amene la ke chibon ki ke kyan la kane ke nika branch le tanat rekam ka ba ha Umden ka long Northern Bhoi Degree College I the college mo I degree so Northern Bhoi College makanya ka long ka ba extend ni yan ni campus yo ka ba the River College minta la right ba ka kateng yo ka college semai long ka Northern River College bat kum yo ni la sna ya ka we ka tunhon try kam ko we khot shop go governing body hakaba ba mera bon long family ni long chairman joka ba secretary jong neu Edward Shen ulong posted joka ke hangne ke bentan minta kesini ni subone banano jonga como president jonga governing body joka di college dan hane ba meral bom MLA jong dan hane barang saya makno rimu fat sunandam de ulong ex CM joka jonga jela ke joni ba tu la jon ke tagi don ki breu ki badan hane dan barang sai hai principal jengi ba baman principal jong blue ke bla along the secretary jong dari boy college bagi long ru we da main organizer jong ke da hane neta ngi don ba SD matong long san jong to ran dan to ba tu don ru tekne ba wonder sala secretary jong to itu no bawas lalu ini kira member jong ketika sub governing body te ni la pha ro ka to ne ki lecturer ni ke select supervision dan committee but kan improve ya committee special practice ki advisor long ta ka mod ba principal jong ba man nang tai kong lu ke bla but kita mo ko ito but arangan saya mo ko in long ki advisor ang tagay te kan ni ka kalau jong ya sedang nom ta session jong but ya kan pen play kan ne pen you kan song support ka ba kan ka committee kan baik but kita nilai pajaman tai kan di college kan sedang hantai ha ke yin school jong ta nom lu secondary school jong tu but kita ke play kan ero kan long tu but kan long tang dan ka to kan ba ya kelas ni long rengkat bagi di play ke college jong giwe bidai session dan to dan di kali itu ba